Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi na tindo djrodrè gbonjo mi on Klisti Jesu ton dali nando non la wendagbe podo nando ma home jrado ho. Mi na so no ma nu kplon gbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Klisti ton djrodrè. Bon chomion eton lo polo kede dali mina so no tindo ojre ide gbigbo eton na gokona mi gbon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to go flame pata. Mi wana mi so mo djrodrè bo mi to nu kon yi to eyin o wewi wala Klisti Jesu ton do hlan agun chan wele to Asia si achekpipa me on wenwe apostle John eti to eyin o kalimongwenu to klaiton me nui mo wenwe mo yèdọ to eyin Osohia ton lo o taiton titan me bo egbe ma do do ho supo mina to nko yi to eyin wewi wala lo me wewi wala he mina ho kan je go eyin wewi wala atonto Klisti Jesu ton to hlan agun Pagamu ton bo hihia do le hlan angeli agun hetin to Pagamu ton kanwe onu hele we ewo hetindo ohidida nu aweno lodo nyenyo azon towe po fie hie nono po yèdọ fie ayisin te satani ton te bo hie so te do oyin hie so te do oyin she go gligli bo ma so mo yise she yèdọ to azanele me antipasi donyi kun beto nugbo no she mehe yehu to misheshe to fie satani nono Shigba nye tindo onu pevide do ogowe na hie tindo ye hete do oplon Balaami ton go to fine utu me kplon balaki nando he zan nu ahli dida ton wa ovi Israeli ton le nuku nando no du onu he ye do sanvo han boshiole podo nando no loga moe hie sotindo medele he tedo oplon nikolatinu le tongo ga onu he nye gbewana levojo yi ema yin mo nye na wa san de vie bona so yi oki onu sheton bo wavun hawe ewo hetindo oto bo eni se onu he gbigbo to dido hlan agunle lo ewo Ṣigba wan we nyinana nando du somana wihla lome bona so na ozanu wewede podo to ozanu lome onyoyo he ye wula de he mede manyue atavu ewo he yi nishe bo weta he lo gona eyin nu kplon bo Agun Pagamu ton lo to dodina eyin tumo Pagamu ton me mimodo Pagamu lo ebasi mede yesigan yirodo peto daho to akumle me ye yaga
ouais ni mi do pon to gbèdì to jre mi to me agun supporting boyin agun he gona agun o he agun gona dona support me de le nya son wa to aholu zome me de le yin ajo wa to daho boyin do teme ye ton le Ṣigba to agun sode nuento akweno beto daho le yeti to fine so Klisti Jesu wa monde bo jago he jago do adodo etongoto agun logo agun nelego ewe edodo emi tesonyo de yete do supo eton tedo emi goro kakabo meme sunu emi to heyin antipa kunde to nugbo no emi to ye hui bo ni mi pon to mo antipa loton yin to no yin di otole bo Gbègbè Oklunọ ton wa hemi nuedo ni ko eton ho plado ye otumo podo okundide he ye nuedo gbon oto he nya poseli le to he o Klisti Jesu si me hodo tole o de ye jiado de ye tedo Klisti go ma gbende pepe da bo yi nugbo lo he bo eni lo zo bo o anti parity to tenti eto ye teso hui bo Klisti do emi mo ene lekpo Ṣigba emi tindo onu pevide do agun logo ewe yin do ye supo eton ye tedo oplon Balaami tongo bo mi ko do oplon Balaami ton wen oplon he jagodo yin odudu nudu he jeha Klisti Jesu si ovi go we boya yemede anato dido mi o Klisti Jesu si vile ma so joran so du nu ejro mi ba ma so sigandu nu ejro mi ba mi sigandu nu ejro mi be Ṣigba ndudu de mi nwedo o kanli de ye do hu ye yi do sanfo na gigbode we ye yi do sanfo na eyin a check pipa de we maduna yin dudu we fi emi na no ho ndudu gbon le mi na no do na Gbègbè Oklunọ ton don nínú koko na mi fi me yin dudu sato enele yin avosan na vodun tote yin me sento temete madua ho ndudu to yesi ntoli kanli hu ohun lo ina zebo na isonda edo fodun ye ton sinu kon pa ido eto di dodoro mo fodun lo we yin nle ponemi bo me kana ho nugbo dule yeme poto bibio fodun lo si a check pipa glo we ne lo anu ajo bo eno mo do me dele ho nugbo du boku yedu bo be awutu yedu bo be he ma chedo ye ni be bo Klisti Jesu do emi gbe won na numo ko no zomo alio no ya huna satani ahovi na no singano luto menchi bo Klisti Jesu so mo nde bo so gbe weyin oplon nikolatinu leton oplon nikolatinu leton lo jene se acha ayi hometon nde pepe drowe du nde pepe drowe wa nde pepe drowe dodo de antogbon achanele mayin acha dagbe une Klisti Jesu ejagodego une aleluya me mi temo Ṣigba shiwewe Klisti Jesu egbe ndele dai boni mi ko ponu hele mi na mo do mi chi to alenu home ye kodo do nu he yi do san fo na Gbègbè sin vruto mi wule mi maduna sepo mi maduna do mi maka bo ho kunu to kai ngbo bo Klisti Jesu wa gbo ye kan eneme bo ado ni le vojo eyin le vojo onyirade ma jeji Ṣigba eyin ma le vojo edo mi le na wa po hi mi to nu awe no lopo ohi nu awe no lo yin oho jewe na do bo tu plana ba peto mo kole shiwe ma dike bo enai mi ton to Klisti Jesu me we ni mi na pon to clean me mi wana uro he Klisti ejuro mi na gbewe bi ejuro mi na gbe ejuro mi do mi adu ogbe mi ton e ma ogbe ayi hon ton
nugbo edomlo ni to dido mi ma Bible mi ma Bible eti na ro ho mi we ma me ulewe tito ai ho me fiegbe mi ulewe tito ai ho me ma Klisti Jesu lo etito ofin oto ton ji to adusi lo eton me bo ni mi se to nda loko ni mi ule losu we na du ope o tonu sise mi tonton bo a mo dewe tairi agun de agun vide pepe bo tadagbe yin to ado teme dagbe nto enyo bo boya enu enyo lo ezombo yin o vena supo ati won gbena wati Klisti Jesu mo do ran Agun Pagamu ton lo so mo edo nu do taji nu mi gbe won na we yin do mo ye ma do na yi Oplo yin woli la lo ton le yewe no la lo ton le ntoli Oplo ne le yi bi opegbe ehun alio nina kanton bio yeji bo ni mi na tun mo na chengbe ma indudu kele amo surtout to Africa mi ton towe mo do jo to Klisti si agun me ma npe mo do jo ma nyon ye beto ma gan yi ndodo agalilo walo nyina kan makakan le kere ma ka so yi lo yo dento mi ule de to o honkonu je we tonton le de to de amo ngbedo ayigbaji we mepo tinte bo do jole ma yoyo de to weglo Ṣigba mi ni you know o Klisti Jesu edo to hold on na mi na ro si do ho mi so onya mwene le si gan he wa pla mi me edo ye mi bo do mi hongan so walo nele bodo Oplo la lo ton nele gopo edo wenenu mi na mo hunlegan pipe lo wenenu mi na wula ni ko mi ton do yin o zanu wewe loko bo nde pepe ma so singan sunsun bo mi na so mo ale ndagbe na mi bo mi ba ile ton be edo ye mi di uwe ni mi na kwesi na to kleume mi na dodo Agun Pagamu ton weyin me yi se no mi gan do yi se no Pagamu legbe we yi se no jiwe we losu do teme dagbe na to weglo to azon iton leme to asu iton le ho to ajo iton le ho bo yin gbeto taun le yin gbeto do atokun yin gbeto jiwe we dona to nukunji Ṣigba dona mo yi lo wa yin o feun nuvehun o vena nozo ton agumeton wen do ton playe Ṣigba Klisti do enelo ma ko intu klade do ayigbaji si tu klawe de pepe de na tesu iduna ya kondona Ṣigba nu mi gbe won na we yin do Oplo jagodo Oplo mi Klisti Jesu tongo bo do poto plon ne lebe we yin dudu kan ni yèdọ da dudu lo yeze hun lo boze sonan vodun Holodo yemi abi o kan chicha sunu podo nyonu po tito akumeton do po sunu po nyonu po ma tito akume bo yenu aido o kan chicha po mayise no lepo ko si lepo bo Klisti do mele lepo jago do juo emitongo do wegbli wedida emiton po wegbli do emiton po we walo eni le no hefun bo boya ado se mi bi bo atinto amodewe to agun ha eni le teme bo Mahu de na wi baba to Jesu sin come hode na agun vide pepe taidi agun vi Pagamu ton to wenenu le komo yede tinugbo do emi agojeto do han ogbedide to gbogbe won to epo to akunlo me ujale wale blanayi aro to gunche don manyo nui nui lodi mi wa hen wa de ko to sise bo e ko do dido mi ma don du nu ye do sanvona no kan dudu de da bo o la he de me ye do sanvona vodu ma don du de do sise le baba na ye hilo ye ni zeso a check pa ene glo na hilo na ma so do dro dudu mo kole ton lo na hilo na ma so ko do popodo yin
ndudu dasato mon kole blo abi agote mon kole le blo to Jesu si yin come pohlambo no viche mla hochele he tipo akume bo mamuasu bo mamuasi bo kwedo yi bo eno do mi na idi agume je lo suso jagodo nu mo kogoma ado mi jagodo nu mo kogo baba jale wale blanai ye oko sienta boko biemele nhode na ni na ye hilo na esi ganto hode na levojo asi ye to he ma ise no to abi asu ye to he ma ise no nto Jesu sin ko na dero ni so di to gliame bon leblanto ati jomi to dali to Klisti Jesu sin ni come nzekule yewe no le supporti ye no juana oho nugbo lo ma Ṣigba alon matindo akwe matindo onukon matindo baba hode na ni unuku yewe no propoto nu he siga yiwa dogo ekeyin o yewe zon lo bo ye mando drenko bo ye mando flu papa dohiai pon de ko na oplon he jagodo pon ye Klisti Jesu ton bo alode me abi alode fode me bo wale blana bo goko na ye wa ho nugbo to lo me bo wa ho de na gun to do ani na hiklo na e sigando yisunu nyonu he no didona o nu pekunu he yisu agun me na ro pondo be esogbe podo oho okuno ton lopo a determine yi na ihro esigan ibibai to click podo sanpo na kigole po pipa susu ye ilepo ni to baba to Klisti Jesu si ni come mi hode lote ni sheme wana boya to gbeche se boya to dido ohode to didolo oholo etairi ohode bodi hoche nyelosu nkono dundudu ekeyin olon heye huro fodun kon leton bonodo mlo ma ifodun ndo ma sisen podo epo dudu loje olon loje 0 da nso no bo vile ro dube mo asise di lo nu mo ko manyo adose lo nu mo ko manyo pere ma ndo Gbèdayi kerene ni Gbèdayi so ayi Klisti ma Gbèdayi bo ko ma yi Klisti blo toli oho kuno to mlo to na tewe yin na we alete yin na we do ani mo ayi won he le posi adokun yi bo ahin ali don to ebu we ne lo je kan mi no Klisti Jesu to yo we na kunle gan ali don to edon me wona ma don blo me su me nyunu ma don blo boya ko tin to agunmedai bo walo agun vile ton abi o yewe gan le ton abi o ekeyin o me ho akuton le ton ye nya we ton je gbonu bo aize de we bo zena ayi hon do de djro mi do we mi na ba ido mi do Klisti Jesu to yiro we o kande ho gbe okuno ton to yo we do lekwa nu konche gbenne le porai awache gbe hun lagada na do yiwe bi ofegbe na hun le ga ali don to eton eyin akato hoche se yiro ndido voji yoyo ahena so ba voji yoyo yo vo gbe yoro reconversion boni ato gbeche se ati ye hema ko mo voji lo abi ye heke mo boko lekoson eke o kan chicha me po Klisti Jesu po na lo yin dewe mo na lo yin hihono bo singano o kokora gbesan to do deju ero won ha to na mi ni hode na ni so go lekwa Klisti sin ko baba nto gbe to se to jire me bo ayi ha che kwapa bo mudo masigan Gbèdayi yeme vo etẹwẹ yin o Peter doromlo Klisti Jesu yewe do ho gbeton lo ma menu dewe mi wule so sinan yi nugbo edo ayi ho edo ya na mi nugbo edo mlo agun gan le o yewe gan le me ho agun ton le agun vile ye ma yiro mi do nde ye ma don mi dogo kaka bo ton so agun to me boya ni amate so mo wule gan lo bo titan egbe diwe ato o wule gan lo ho se do Oklunọ nto nyende jona we nto nyende yonda na we ngbe o walo nyina kanele porai ngbe o won tuntun le dai ngbe ho megble nyewe do nyilo so na ya fude to yi ho nyilo so na suna e dandan amasigan suna nenu ne ndo chiwe we mati podo jepo we do mlo Oklunọ ton ueyin o na do wa fun na we afu yi ho to to podo na no su we na we kwe suna to
towe Oklunọ kerewe mi gbèto le masigan ba ini do ndo gbe walo ene le kpo dai gbe ojlo akpasa to dai gbe ayihun nyirando podo wan tuntun ayihun ton le kpo pata bo Kristi ndo yiwe to yoyo me ndo yiwe to yoyo me le ko anu konto na ndo sigando go ahwegbe na ndo sigando le ko anu konto na mama no Gbèdayi to azango to togbe blo chale wale blanami le iha cheme we le line chele kpo le walo chele kpo o bo aya iha chi yi rena dewe yi bezan chi na dewe nze de na yi mede nyin to ekeyi nu dida adamu to lo me bo yi na mi mehe ye Klisti Jesu ni to hule gantu me nama wende na waze riche do afontenu na zo sigando bio kigoto mavo lo me wana eyin ahode lo do moto nugbo mi do mlo Klisti Jesu ese mi do enwa yi kanto do owe gbo lo me mi do mlo esunsun akoje to le kpudai mi do esubo na we mi do enwo ji mu shiwa hoho le bo hele kpo le zun yoyo na we utivie ena kporo ani di angun yoyo devo na no singando be na yeme ko to so angun de me dai bo amudo flame so jeremi ya de yoyo devo de me de ai abi yeme omo ngo pipali do na Oplo ikoko na we bio akunda agbeme eyo ma so yinu kon kan mo ba mi do mlo jiwe ye we yin wana ayi won so mu bo se vie to akan soso Kristi do na ni singando aku na gbèto le kpo ni singando mo ohole gan mi no poto me mo hole gan le me ene utu mi ndo do chi bo so ndo do me daho Klisti Jesu chi Klisti Jesu mi o le lo suton eyi wede nu to ojire mi ton ogbe susu ko edapo.